do not watch this ungayibukanga yokuqala. But-ke let me continue. Ufunda izwi lenkosi. uJesu Kristu akalifunda izwi lenkosi njengami nawe. Mina mangifuna ukufunda izwi lenkosi sefuna ukuyolanda impilo. uJesu Kristu uma efuna ukufunda izwi lenkosi wayesefuna ukuyolanda imap. Shothi ngamanye amazwi there is something omele uyifunde in this kingdom, in this divine kingdom. The prince of this kingdom is being trained ukuthi abe inkosi. Shothi uJesu Kristu mayefunda izwi lenkosi akalifundela ukuthi ufuna ukuba a citizen of kingdom, the prime kingdom of heaven. Yena usifundela ukuthi abe i-prince noma abe trained on how to be a king. Shothi mina if I learn the prophecies ababekhuluma ngazo ngabo Ezekiel laphana in the Old Testament, uJesu Kristu mayewafunda yena useyawapractice. Useyawenza lama prophecies. Why esawenza? The prime being of a kingdom usecarrysha lezinto uJesu Kristu empilweni yakhe waqula iprofeto zazi zonke zikwi-Old Testament washiya nezikamoya ingcwele iprofeto. There is never been a being owake wenza into kanjalo. Ingakho lo Jesu Kristu sihlezi simshumayeza kuwo wonke ama-nations. It is because he carried not only a kingdom wena okwazi ukuyibona a nation of the world of umuntu ukuthi umuntu kwakumele bengenjani. Wakamuza umfundisi ngelilanga ekhuluma ukuthi uJesu Kristu waye uAdam owaye correction wawuye waqala ebuza ukuthi uthini manje lo mfundisi lo ngathi ushinto engekho nje ebhecele. No, akadlali ngawe because uAdam kwakumele abe umuntu owaye kwathu lithi izwi lenkosi uAdam noEva babenzela ukuthi babe uyihlo nonyoko bawo wonke umuntu ophilayo. Sho ukuthi these were the highest kings. uJesu Kristu shothi manje masesezaliwe shothi yena kwasekumele abe yini? Kwasekumele abe ngaphezulu kwalokho. Kwasekumele abe inkosi of ini wonke umuntu ophilayo. Shothi uJesu Kristu mangabe efe siphambanweni ufela every single religion, every single nation, ufela every single person ukuthi